Hristos se rodi. Danas na Božić želim da započnem priču o jednom velikanu naše istorije koji je kratko sijao, a o kome do skoro nisam mnogo znao, a epsko predanje mu nije bilo naklonjeno. Despotu Jovanu Uglješi. Da li znate da u jednom od najupečatljivijih manastira Svete Gore, Simona Petri, monasi već 654 godine, svakog 26. septembra, služe pomen stradalima u bici na Marici? Da li znate da je despot Jovan Uglješa, gospodar Sera, iz temelja podigao ovaj manastir i da se smatra njegovim ktitorom? Da li znate da je njegova supruga Jelena u monaštvu Jefimija, prva srpska pesnikinja? Da li znate da je njihov sin Uglješa umro od kuge sa samo 2 godine i da je sahranjen u Hilandaru? Da li znate da je njegov zet Nikola Radonja, stariji brat Vuka Brankovića, iz temelja podigao manastir Svetoga Pavla? Od te iste kuge stradala mu je supruga i obe kćeri. Nedavno sam, tokom posete Svetoj Gori i Svetoj Srpskoj carskoj lavri Hilandaru, od visoko prepodobnog igumana Metodija na poklon dobio ovu knjigu, koja je nedavno prevedena na srpski jezik, a koja govori o životu Jovana Uglješe, hristoljubivog despota Sera i njegovim savremenicima na zalasku slave Srpskog carstva. Ispratite.